khampani ya go fetleka tshepedišo ya mašheleng ya BDO e thupilwe go nyakiša go timelela ga mašheleng a go balelwa go dimilione tše 300 a dipentšhene tša bašomi. Mašheleng a kile a timelelwa magareng ga ngwaga wa 1999 le ngwaga wa 2017. Bontokana bana bo batho re fang bona e be re tlo kgona go kwetša bana ba rena pele ka re na re bale bana ba no sokola tšhelete tša papa ba bona ba di tshwere. Khampani ya BDO e laeditše gape gore ba paletše ke go nyakiša mašheleng ao a timeletšego a pele ga ngwaga wa 2010 ka ge ba re ga ba humane ditokomane. Mokgatlo o papilego mokgoši wa Make It Happen o re se se laetša gore BDO ga se a dira mošomo o feleletšego. We are not quite sure whether is this the report from BDO or is it the report which was cooked by the Limpopo government. That's why they were denying us up until today to provide us with the outcome of the final report. Ge le khampani ya Great North Transport e re bašomi bao ba amegilego ba tla hwetša mašheleng go sego e kae. Bašomi ba e leng gore ba amegile mo tabeng tša dipenšene ba romelwa difomo ka nako e gomme difomo tšeo ba tla ro fetša o ditlatša di tla bušetšwa morago go bona di-liquidators. Mokgatlo o papilego mokgoši wa Make It Happen o re o tlo leba go kgorotsheko ya godimo ka Polokwane go šešinya gore ripoto ya BDO e phaelwe ka theko. Ke Mahlatse Phaladi wa ditaba tša SABC Polokwane.